mayam Ngasiseh ai wakhani yam nungaite kaigino hairadi hanagisu ngasi numitse Echen Babysana so ai Ningsingngi Chinggi Mabung ama Oina masu Eina Gidamak protest tawba chatnamini wanga ngamini adum haina ngasisu ikhang khang hodana ai Echal Washila Layrak tabase Eina Facebook ne pau da ni tarami asida Eina khanbase hoi thokpadu thokrasu ma at least hospital di yore magi mathwai budi kalle haibase ita ida I khanbasina hoi hospital de lere di khara after 1-2 days say rims to the chatna ying hige sine ba I plan se adubu ngarang pau phangwe ma se le khidre haina tarakuda I thamoi se yam shocking oye ko ai wakhan yam nungai te se na haradi aduna ngasisu sigi mayang Imphal Bengoon mamang lokup sida ai chatli sai tong ta chatli ai lam su khang banate I went here volunteer myself and music se lekhidaba Echal Washila Mayang Imphal sule and then magi mache sule moiga ai phabin nei aduna aina ngasiwa amani khating haidinge ba thoiba thodok mayam se hanadi khoi mamang sida khoi state tonganba or mapan sida dum tarakan khoi tu chonge ba hujikti khoi thongan khoi sumang yora pagi tak ta tawreba aduna se ai yam yaning de hanagi thodok mayam su khoina dum tumin la leisilaga lay ado handak city if it is possible let us raise our voice khoi Khulao laura seba especially the youths let us come out to protest this one go I see so yaning de ba this is in act of humanity gi action na treba asigumba se even equina yam low in a thamba sa san hodong hui pounds to the tabaks mi maraxing at over our creva whozigo imung se yam one labor imuni uncle subabasu even magi wangang masu yam wana angang siga chatminaraga angang sina wangang with a translate to viraga my mating panga paisa talini hai and then sister sisu wana hingbaneba sigumba imung sida sigumba phataba thoglak ba haiba sidiko it is against inhumanity so I am totally against with this aduna maya let us try to bring justice with this aduna ngasi ai la isa ika isu tawba ngamde laikhidaba Echen gi so amuk hinghat pa ngamba gi sakti aingonda laite but aina prayer tawbadi may her soul rest in peace isor nongdamba mapu ibungo mahakta magi thawai su inga chikna laibo sunu haibase ai hainingi angang sisu magi brother sisu only sahikya haiba 11 as well and then you know he lost his sister Yamna angang wali the magi sisters lost away so magi the matsu koi khanse let us try to do something for him. Of course, for Mama Sulaitra, but my situation is one level film never. Then I get through the Lalboi Kipgen strongly oppose this. I come here, I'm a pump Kangasunate, all the way from my place. I Hanami Kangasunate, I must pump a teacher like me. I know her, the Agisu Echen Hibamale, Ichele, Agisu Imale. Moi one the Tom Batari, the Ngasiseh Karifibam the Legani Habis, I Thamoi Sida, Leva, Kanga. Because of the, I come over here, I see the lag. I used to, and Echen later to Mabung Amalai, Chinggi Mabung Amahut like Gidamak, Lepi, Wangi had to say, Utning Bagi Laksavani, I'm not against anyone in Hana Habitat idea. There is no community later in Wanda. Everyone is equal. Hibanina, Hadana Inasila say, I cannot do anything like I should have done day, but Chinggi Mabung Oina Laksavani, Aduna. Echen nasu nang wakhan na nungai to bakari kari laibra hadi khara ongo karo sili mata sida thokire hauju sida hauju aiwe nasi thokre singre sida dumna dopirangani tangani sasanuna tawirangani dikhande singna asumba phattaba opara mi marakta samarta lairaga aiki inhumanity hui haudongda tawdaba thabukku tawraga mi amada asumina hapasidi tasenga ande mangonda hakhiba dumana mangonda happa yagongkoi mi sije mache tabongkoi happa pami paisa amapho pamde paisa da manga thamaga aiki inaudu wa amahan ana tho araga daba leitre
पैसादो उरगा नोकदबा लेत्रे हरावदबा लेत्रे आई मखोइदमी अम्मा हालगे अदुगा नोट तरा तरा पीर अदुगा यासे यागद्रा मागी मसा मागी मसन माबु फोक सब मसा ओइरगदि यागद्रा ngasi sida mayang khawjangya mitai yati laite sida muslim laite sa manaraga mayang khawjang minaraga manganda hathire misinji pula pulsanaga lairiba khungang lairiba manipuri sinjida lairiba parja mayam ima event ising inau mayam ama lairi sinji pulsanaga mabu mayam mamangda sinariba misinji padat piraga Ulap putsalaga maya mamangna konggoy naba inawda hatriba aduna hapadu pami singna Seneba wakan ngai to basa duki matik revenge sobing basa yamna negative gi thought de lakra banina so hana su sigumba mong se yam namjin laga laiba yam leira baneba aduna ngasi su wahang se asi su amu namjin laga laiga karam haina rosila kedra haibasi yamna aisu mathai am sai ka hai di aina su hai Echen Babysana gi su huzik sum haina lai huzik Echal Washila gi sum thok lai so to the government also it's my humble request that if it is possible justice purak say let us try to fight and all the youths in Manipur why are we khoi kari gi tumina lai bra nang isu na chal lai tabra nang isu nama lai tabra nang isu na che lai tabra moi da thok tabai ya de haina khando kano ba handak sigi because of COVID-19 the pandemic na matamoy na khoi se yum de laibai wa ne ba ai di sing hai ri ngasa ngarang de ko ai se khut se hagat jarabani ba I just want to go out no and do something I just want to speak so yum da lairaga ngang bai sarukta action oina utse hai ba se hai ni ai gi di nahan su hai rabani na there are no differences ai di he is my brother she is my sister ai Echen master ai brother ni Wagi mating kari pang bayabra habisu ko amuk khan khige aduna ngasi kanglai Manipur da laiba nupi mayam sisu ai challenge tawni ko Manipur se British palingai matamda nupi lal haina ma lairame duk yam thona laiba British sing du nupi sing na lan thenaraga lan leiram ma di aswai da laiba phattaba sing se karigi nupi sing sina ngamdabra na thona sing du utlaoba noisu British number yaba nupi hoglakpa lamdam neba Manipur se Mary Kom gumba world boxing championship kya lawrakpa thoglakpa ngamba lamdam oiragi nupi se noisu yamna aise nupi ni aise yam sole haina khanganu ba come out and fight aise yam sole khanganu nupa khatna tawba yade aisu nupa ni phatradi try to fight it try to do it name tharaga laiganu haibase hainingi tasengna haidi yam nungaite laini mama su laitre wasigumba phattaba habiti yamna problem laiba nataga nungaitaba imusida su nungaitaba se adom thokhalini ba adubu mapui bunga mahatna nungaiba purakpasu aisu nungai density justice de koi let us not be quiet ko tumina lairoi se aduna ngasi Echen se laitrasu magi thawai na su tabibo oiram sanu Mabung amalai magi damakta justice ki damak ai ngasi wangani ai asisu toy I will kari tawba yabra ai amuk tawgani because koi liminarini koi ai damakta religion dharma karma laite everyone is the same is chap mana bani amukana hainingi especially the youths of Manipur the labor youths mayam say please koi say free the lady we have time koi we are strong so koi thoklak se sigumba lakpa sida karam haina akoina government do blame tawdana or ama do blame tawbana taba chumba do koina su kam hai tawraga sum thokna ba hotna sera ha ba so koi khan se ha ba se hainingi aduna wakhani am ngaite sai di ai lak pa di su ai pi ta bani ba habidi ai chana ma laitana ai yum da lak pa gi ta ai khan le ba but ai thumga da ba yum do karai no ai khan le Mayang Imphal bazar da ai se atom le pa ai kai na chatoi no hai na ai na ya nungai tana le pa mi adu ai Facebook se sum thi kana no ai mating pa ba ya ba ai wakhan se su isor ba ko bani lambi ma se mo ai mafam khang le hai na khang hodana angang ma theng nei Facebook da mai contact to tor se da ni aduna na naw nang su wakhan pik thagan ko nangi brother khoi le and then sister su nang ka su khan ngano ba lai to ba de khoi change to ba ya da na huzik sim Echen na maram oina justice ko purak na bai khoi ka na ho na se and then
father do su laite male baba asida lakera thok te su dum la see he is my father this is the mas ai father wa na bani ai hana su khang khang na bani ko baba su wakhan pik thaganu nangi na chanu pa ama leire haina khalo ko na chanu pa ama leire na chanu pa sina na noi gi damakta baba gi damakta lep kani wangangani fight tawani hai base kawu ko na chanu pa ama leire bani ko ahana ma khatta na trabani ai su wai rabani so wakhan pik thaganu na nuai tabas su yang ka hina khaluranu instead of that ko justice kam hai puraksera hai base koi amatta oibai wakhan khalaga tawse hani mayam su lakpio yum sida support tawbio free the labor sarukta all the youths I challenge you sigumba sida chatse support tawse awabai gi saruk yamina se haibase hani nungai bai yum da chapai sarukta awabai yum da chatlaga saruk kitoi su yaga dawni ai gi ya nungai ai Echen ne ai gi baba ne ai gi nasi anoba ai gi younger brother ama khange moi gi dama ai lep kani moi gi dama ta fight tawgani and Echen gi dama ta su ai karai phawba ngangba Namra isu tauge I kari su bune natte but on the basis of humanity I soidani tauge and then I ngasai haiba bum haina all the youths of Manipur let us come forward and fight this one let us take that aigi imung da thopani haina loi longnaraga se sigumba se muthatna ba tokse haiba se haina aduna ngasai mai wai sanibada Echen na su khara khom ina now the best to bangamde haiba ngamde there is my so khanyam ngai moi my feelings Tatsu cha dre haiba kanana sigumba condition se cha bungam adu or so what to do cha di cha se ko sidegi koi di hinda ba ya da banina koi sume adu or so koi su hinda ba ya de ko aduna koi su we have to be strong na cha de na le de koi sola kanina cha sola de kam haina koi fight tawgani cha do bani koi kan ga do bani mai theng na ningai de cha de koi su nara kani koi nara de koi su tumani de koi kamai fight tawgani na tra just na cha se habdi harawi cha na taba isagi su khani ga do bani koi na sawe nungai te cha de le sola kani na koi fight tawgani mo ha se hai aduna today I Lalboi Kipgen on behalf of my sister Echen Gidamak I strongly condemn those culprits. If it is possible, appeal to the government also. Let us try to bring justice very truthfully this time. Naturally, siguma thobdok se nanjin laga mamam sumlai nasi so si mu thoi. So nangi yum da su thok ta baya de haina khan khalamu nangi yum da su thok baya nangi su na che haibalai na chen haibalai haibase su ka ka bi ram kan wa da si ai na wang am se si de wa kan yam ngai and lastly Echen gi thawai su shoi gi mapu mahaki laikon da inna chikna lai su wa sanu haibase wa da haini yam ngai he yam ngang kre wa kan ngai ta bagi ai na thu ibada su ran lai su ya na ti gani ai na hai wa kan ngai ta kam please do forgive us. Let us try to come forward. And Manipuri Laban Hasin Sulao Echen Hoi Yumusida. Mateng Pangra Saruk Yabra Tobalo. COVID-19 Lam Haboise. What is COVID-19? Nungsiba na COVID-19 na nungsiba kakat pasuya. Ay siyam lam na laisi. Ay yung siyam nakpanati. Ay na laisi more than 60 kilometers. Gusto gari machaga. Because I Echen ni hay nakhala. Ay sukang kangda ba Inhumanity. But nasi. I have a family. Yam nungai. So, amarom the nungai whatsoever. Justice pura persuasion and then we should fight to win the same. We have the same last time. I do that. So I should Wasila. Thank you so much for watching. Stay safe.